Šećernu bolest tipa 2 smo nekad zvali starački dijabetes ili dijabetes starije dobi i ovako nekako. Međutim, sad je zovemo šećerna bolest tipa 2 i ono što vidimo zadnjih desetljeća je da je to sve češće i češće u mladih ljudi i to ide paralelno s time što imamo sve češću i češću pojavu debljine u mladoj životnoj dobi. Što znači, ako mladić ili djevojka imaju viška kila i ako znaju da su im mama ili tata ili djedovi ili bake imali šećernu bolest tipa 2, za njih je puno važnije da reguliraju svoju tjelesnu težinu. Važno je svakome, ali za njih pogotovo, jer regulacijom težine, dakle mršavljenjem, postizanjem idealne težine, oni će značajno smanjiti pojavu šećerne bolesti tipa 2 i izbjeći puno kasnijih problema u životu.